E te iwi hei whakararangi mai I ona whakaaro e pāna ki ngā take tōranga pū o te wā. Me whakawhiti atu tātou I nei ki te māngai take Māori o te rōpū reipa kia pare kura horomia. Tēnā koe. Tēnā koe, Scotty. Tuatahi e hoa me kōrero tāua mo tō rangatira mo Phil Goff. He ai ki tā mātou Digipol. Kāri ia I te tautoko hia whānuitia e te iwi Māori pe he o whakaaro. Ri tātou tere I te tīmata tātou kai whakahaere a muri a Helen. Engari e roro atu te wā e tai atu I te rāpōti. Engari e kita atu tātou ngā tatau mō tō tātou kai whakahaere a Piripi. Me te aha kua kāre ngā kai pōti Māori I te tautoko I a Phil Goff, kua piki ake te tautoko ki te rōpū reipa, he rongo pai tērā nera? E tino rongo pai. Mai te puta ngā tatau I muri rā, e kita atu tātou e āhua a muri a te rōpū Māori, engari I nānei ke te tūtata atu tāu hei mauana e rite atu ngā tatau. Kia wai hoatu nā te tauranga mō tēnei wā, no te rangi nei I whakarewa hia I te kaupapa whare hou a te kāwanatanga mō ngā kaipupuri whenua Māori, he kaupapa pai tērā ki tāu titiro? He kaupapa pai tērā. Mai tō tātou nohonga I roto te kāwana, e tuku atu tātou te welcome homes, te mahi papakainga, nā te pai o tēnei, kei te haere tonu atu I te tautoko tiatu rātou I ngā whenua I te haukainga, a kuni a te wā ki tatu tātou hea kei te pai o ngā hua mo te take nei. Pare kura, kei te pēhea o whakaaro ki te tokomaha o ngā kaipōti Māori e tautoko ana I te haki Māori, kua tohua nei e te kāwanatanga? E nui atu ngā whakaaro I roti aku mo te haki. Ki te atu au te nui o rātou mai te mahi o ngā tatauranga e whakae, engari I reira ke uetahi o rātou te nui o uetahi e kāre o whakae. Nā te mea roti aku e mohi atu tātou ia iwi, ia hapu pēra ia koutou tūhaurangi kei reira ke ngā haki o ngā kāinga katoa. Mai te tīmata o te rōpū o te kotahitanga e mauana ta haki ki waitangi uetahi o tātou ia tau. Nō reire nui atu ngā whakaaro. A te wā ki tatu tātou nā wai e toa hoki, nā wai te haki e rere ana mō tātou katoa mai te iwi Māori. Kei te ahua weherua ngā whakaaro o ngā iwi o te marae o te tī, e pāne ki te whakarewa ngāke o te haki Māori nei ki rungi I tō rātou marae. Hei tāu, me whakarewa ake ki rungi I taua marae a te rā o Waitangi? Koro atu koe mo te marae o Hauti koti e whakahoki atu koe te kororo tika, engari kei a rātou tērā. Nā te mate hoki tērā no te whakaaro I roti aku, hika kei te tata ana I te kāinga a rātou mā mau kaha mo te haki nei o tātou e kāre whakae atu tō rātou uetahi o tātou o tō rātou whānau I te marae titi. Engari kei a rātou tērā. Me ngā kōrero a Kingi Taurua, pare kura, he whakaaro o e pāna ki tāna kōrero, he hia tōna ki te whakapū mau I te noho a ngā iwi mautere ki roto Aotearoa nei? E mohi atu tātou mai rāno te mahi atu whāngai. Kāreo e mohi o ko rātou ke te whāngai, engari I roti a tātou e pai ane, engari a puni ka haere atu tātou ki Waitangi koti I reira ke uetahi kanga ki a tātou, engari ke te tai atu tātou e kite atu te mahi o Kingi, e kite atu te mahi o rātou I runga te ti. Pare kura horomia, tēnā rawa atu koe mihi ana mātou ki a koe. Tēnā koe, sori.